Muri aya mezi ya vuba umujyi wa Nairobi muri Kenya inkuru zawuvuzwemo zabaye cyane zifitanye isano n'imyigaragambyo y'urubyiruko ruzwi nka Gen Z. Abo ni abavutse nibura hagati y'umwaka w'1997 n'2012. Ni imyigaragambyo ikomeye yatewe n'umujinya uru rubyiruko rufite narwo rukawukomora ku bibazo ngo birwugarije bikugariza n'igihugu muri rusange, birimo ikibazo cy'ubushomeri bwo ku rwego rwo hejuru, kuzamuka kw'ibiciro ku masoko, guhohoterwa na polisi, ruswa n'ibindi bibazo bikomeye. Ibikorwa byo kwigaragambya kuri uru rubyiruko aho bibera cyane kandi bifite ubukana ni Nairobi ku murwa mukuru. Benshi bamaze gufungwa, abandi barakomereka, abandi babura ubuzima. Bimwe mu bikorwa remezo byo mu mujyi byarangijwe. Uyu mujyi wasagariwe bene aka kageni ni mujyi ki? Hirya y'iyi sura imaze iminsi igaragara muri uyu mujyi wa Nairobi, hari andi makuru yihariye kuri Nairobi, amakuru benshi bakwifuza kumenya. Ukuri ni kumwe, Nairobi ni umujyi ukomeye kandi ufite amateka maremare. Nairobi ni umurwa mukuru, akaba ari nawo mujyi munini muri Kenya. Ni umwe mu mijyi iyoboye indi muri Afrika, haba mu byerekeye ubukungu no mu bya politike. Imyaka myinshi ishize, Nairobi yafashwe nk'igicumbi cya diplomasi mpuzamahanga, ubucuruzi n'umuco muri kano karere. Ni umujyi munini urimo inyubako z'agatangaza ziri mu nziza ziri ku mugabane wa Afrika. Ni umujyi wiruka ku muvuduko munini cyane mu birebana n'iterambere, ibituma kuwubamo bigusaba kuba maso ku kigero kiri hejuru cyane. Ni umujyi bivugwa kuba makajagari kenshi n'ibindi byinshi. Uyu mujyi wavuye he? Watangiye ute? Ryari? Ninde wawushinze? Ubuzima muri Nairobi bumeze bute? Tubahaye ikaze. Iki kiganiro cyanditswe na Mupenda Joel. Kubazi kubara iby'ibipimo by'amerekezo y'ahantu, uyu mujyi wa Nairobi uherereye ku butumburuke bwa kilometero 1795 uvuye ku gipimo fatizo cy'inyanja. Ibihe muri iki gihugu cya Kenya ntabwo bitandukanye cyane n'ibihe byo mu bindi bihugu by'akarere ka Afrika y'ibiyaga binini. Ni ibihe by'izuba binyuranyuranamo n'imvura. Imvura nyinshi ya Nairobi igwa guhera mu kwezi kwa gatatu kugera mu kwa gatanu. Indi ringaniye ikongera kuboneka guhera mu kwa 10 kugera mu kwa 12. Iyo ku manywa hiriweho ubushyuhe, mu ijoro harahehera. Abenshi mu batembereye Nairobi batungurwa no kubona ari umujyi wubatse koko. Harimo inyubako zikabakaba ku bicu. Hari izubatse mu miterere nk'iyo mu gihe cya gikoloni ndetse no mu buryo bw'utujagari, inzu zicucitse. Tumwe mu duce twihariye kandi dukomeye i Nairobi hari nka Westland, ni agace k'ubucuruzi n'imiturire. Hari Karen, Eastland ndetse na Central Business District. Mu bijyanye n'ubukungu, Nairobi ni umwe mu mijyi muri Afrika irimo gukura ku muvuduko uri hejuru cyane. Umujyi ucumbikiye ibiro by'ibigo bikomeye n'imiryango ikomeye yaba mpuzamahanga, y'akarere n'iy'imbere mu gihugu. Iyi ikaba ari ingingo isobanuye ikintu kinini ku bukungu bw'igihugu. Nairobi irimo ibiro by'akarere ku bigo mpuzamahanga by'ubucuruzi nka Google. Nairobi kandi irimo icyicaro cy'umuryango w'abibumbye mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba, banki y'isi ndetse n'andi mashami y'umuryango w'abibumbye nk'irishinzwe guteza imbere imijyi n'imiturire. Nairobi haba inganda nyinshi, haba ibigo by'imari, haba inyubako zigurishwa n'izikodeshwa, hari ikoranabuhanga, hari ubukerarugendo. Ni umujyi ufite umwihariko wo kugira parike y'igihugu y'ibyiza nyaburanga, Nairobi National Park. Iri mu birometero 7 uvuye rwagati mu mujyi. Ni parike ikungahaye cyane, icumbikiye inyamaswa nk'intare, za gasumbashyamba, ingurube z'ishyamba n'izindi nyamaswa. Mu nkengero z'iyi parike hari inzu zikabakaba ibicu cyangwa se gratte-ciel. Ni ishusho benshi bishimira kubona, umujyi ufite urusobe rw'ibinyabuzima. Mu birebana n'uburezi no guhanga udushya, Nairobi ni umujyi urimo kaminuza kandi zihagazeho mu karere. Harimo kaminuza ya Nairobi, harimo Strathmore University ndetse na Kenyatta University. Mu birebana no guhanga udushya, i Nairobi bari ku myanya myiza rwose. Hari urwego rushinzwe iby'ikoranabuhanga rwiswe Silicon Savannah. Uru nirwo rwazanye udushya dutandukanye tworoheje ubuzima mu karere kose ka Afrika y'Uburasirazuba nka M-Pesa na Mobile Money. Ubwikorezi muri Nairobi naho buteye imbere. Bafite ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Jomo Kenyatta. Nicyo kibuga gikoreshwa n'abantu benshi kurenza ibindi byose mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba. Hari umuhanda wa gari ya moshi uhuza Nairobi n'umujyi wa Mombasa. Mu birebana n'ubwikorezi mu buryo bwa rusange, abanya-Nairobi bakora ingendo mu modoka rusange zamamaye ku izina rya matatu. Ni minibus, imodoka zibamo akavuyo kenshi, imiziki ivugira hejuru,
ziriho amafoto y'ibyamamare byo hirya no hino ku isi, imbere zirimo imbonesha kure cyangwa se ama ecran abantu bagenda bareberamo imiziki. Hari na za bus nini zisumbuye kuri matatu, hari bodaboda, izi ni taxi moto. Mu mihanda ya Nairobi haba umuvundo w'ibinyabiziga bitandukanye, nubwo leta yagerageje kubaka imihanda myinshi n'ibiraro hirya no hino. Hari ibiraro bica hejuru mu kirere n'ibindi bica hasi, mu rwego rwo kwirinda gukererwa akazi cyangwa se izindi gahunda bitewe n'ibura ry'imodoka. Abikorera muri Kenya bakoze porogaramu y'ikoranabuhanga ifasha abantu kubona imodoka mu buryo bworoshye, yitwa Bolt. Hari na Uber isanzwe izwi kandi ikoreshwa hirya no hino ku isi. Icyo ukora, winjira muri iyo gahunda ukandikamo aho uherereye n'aho wifuza kujya, mu minota mike cyane imodoka ibikugezeho. Muri uwo mujyi wa Nairobi, ubundi buryo bukoreshwa n'abantu benshi mu gutwara abantu n'ibintu ni moto, bazita bodaboda. Bitandukanye no mu Rwanda aho umugenzi n'utwaye moto bambara ingofero zo kwirinda cyangwa se casque, muri Nairobi ntabwo ariko bimeze. Utwaye niwe wambara ingofero gusa kandi ntatinye gutwara abantu kuri moto barenze umwe cyangwa se babiri. Icyakora nubwo ibikorwa remezo ari byinshi, uyu mujyi uracyafite urugendo mu bijyanye n'isuku. Abaturage batuye muri Nairobi bakubye umujyi wa Kigali hafi inshuro enye. Nairobi ituwe na miliyoni 5, abantu 576 n'abantu 990. Kigali ni miliyoni 1,745 n'abantu 555. Abatuye Nairobi nabo mu moko atandukanye y'Abanyakenya, Abakikuyu, Abaluo, Abaluya, Abakamba n'andi moko. Havugwa indimi nyinshi zirimo Igiswahili, Icyongereza ndetse n'indimi gakondo z'Abanyakenya. Umuziki ni kimwe mu byishimirwa cyane n'Abanya-Nairobi. Hamwe mu hantu hahurira abantu benshi i Nairobi ni nk'ahitwa Giraffe Center, David Sheldrick Wildlife Trust, Kazuri Beds, KICC kubifuza kwitegereza Nairobi neza, ku nzu ndangamateka ya Nairobi, Carnival Restaurant n'ahandi. Ubuzima babayemo n'iterambere ryabo bigaragara hose mu mujyi. Nairobi no mu gihugu muri rusange, akazi ubusanzwe gatangira ku isaha ya 3 za mu gitondo ku bakozi ba leta n'abandi bakora ibyabo, ariko ku bakora ubushabitsi bo ntibaza amanywa cyangwa se ijoro, bakora amasaha 24 ku munsi. Nko mu gace kitwa Kilimani, ni hamwe mu hubatswe n'Abongereza mu myaka y'1960. Bafite inyubako zo guturamo ariko hakorerwa n'ibikorwa by'ubucuruzi. Muri aka gace haba inyubako z'ubucuruzi zikomeye zirimo nk'iyitwa Yaya Center, iyi ngiyi ifatwa nk'izingiro ry'ubucuruzi n'ubundi bushabitsi. Muri iyi nyubako hakoreramo za restaurant, abacuruza za telefoni, ibigo by'imari n'abandi. Muri aka gace hari kandi inzu y'imyidagaduro ikinirwamo imikino y'urusimbi, casino. Aka gace ni nako karimo State House, karimo ibigo by'amashuri abanza n'ayisumbuye, parike ndetse n'inzu z'urubyiniro. Umwihariko w'aka gace nuko karimo umubare mwinshi w'Abanyarwanda bagiyeyo gukora ibikorwa by'ubucuruzi muri Kenya. Karimo kandi insengero, kakabamo umusigiti ukomeye w'Abahindi. Eastleigh ni akandi gace kihariye muri Nairobi. Aka ni agace k'ubucuruzi bwo ku rwego rwo hejuru. Nta gace karimo isuku itari nyinshi habe na gato, ariko kagakorerwamo ubucuruzi bwinjiza amafaranga menshi cyane. Birashoboka cyane ko iyo hataza kubaho umuhanda wa gari ya moshi uca muri Kenya werekeza muri Uganda, Nairobi itari kubimeze nk'uko imeze uyu munsi. Ibi byatewe nuko uyu mujyi wavutse mu 1899 ubwo bakoraga umuhanda wa gari ya moshi, bahubakaga ububiko cyangwa se depo yarimo ibyo bifashishaga mu kazi kabo ka buri munsi. Aho iyo depo yashyizwe hari ahantu mu gishanga iruhande rw'akagezi. Izina Nairobi rituruka ku nteruro mu rurimi rw'Abamasai, Enkare Nairobi, bisobanuye cool water, amazi afutse. Guhera ubwo Nairobi yakuze ivumbuka, kandi ako kanya ihita ihinduka nk'umurwa mukuru w'Ubwongereza mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Ni mu 1907 Nairobi yabonye igisa nk'ubuzima gatozi bwo kwitwa umujyi mu 1950. Nyuma yaho mu 1963 ihinduka umurwa mukuru wa Kenya yigenga. Nairobi yahindutse igicumbi cyo kwirwanaho no kwihagararaho kw'Abanyafurika mu kurwanya ubukoloni, by'umwihariko mu bihe bya Mau Mau mu myaka y'1950. Uyu mutwe wa Mau Mau twigeze kuwuvugaho. Mzungu aende Ulaya, mweusi apate uhuru, nicyo Mau Mau bivuga. Mzungu aende Ulaya, mweusi apate uhuru, nicyo Mau Mau bivuga. Ni umutwe w'inyeshyamba gakondo wo mu bihe Kenya yakolonizwaga n'Abongereza. Umutwe wari ugizwe n'abiganjemo abo mu bwoko bw'Abakikuyu. Uyu mutwe ntabwo wari usanzwe na gato. Ni umwe mu mitwe yitwaje intwaro w'ingenzi wabaye ingenzi cyane kandi wari ukomeye ku mahame yo kurwanya ubukoloni muri Afurika, ndetse uruhare rwawo mu kugeza Kenya ku bwigenge ni uruhare rukomeye cyane. Uyu mutwe wakoreraga ibikorwa byawo muri Kenya rwagati,
ku butaka bwabo mu bwoko bw'abakikuyu, bakoreraga kandi mu mashyamba na santere zo mu migi. Izi nyeshyamba zabarirwaga hagati y'ibihumbi 11 n'ibihumbi 25 mu gihe ingabo z'Abongereza zari 200, ariko zishyigikiwe n'Abanyafrika bafatwaga nka babanga mwabo babarirwaga mu 1800. Izi nyeshyamba mu buryo bwa gisirikari ntabwo zahise zibona intsinzi, ariko zafashije Kenya kubona ubwigenge mu 1963. Akazi Mau Mau yakoze kabaye nk'umusemburo ku bindi bihugu. Aba Mau Mau ibyabahaye imbarutso yo guhaguruka bakarwanya Abongereza ni byinshi, ariko hano hari by'ingenzi. Icya mbere bari bahanganye nacyo ni ikibazo cyo kwamburwa ubutaka. Aha abazungu bari baratwaye igice kinini cy'ubutaka bwabo, kandi bwari ubutaka bwera. Ni igice bari barahaye izina rya White Highlands. Abazungu bari barahimuye abaturage b'Abanyakenya bari barahavukiye, by'umwihariko bo mu bwoko bw'abakikuyu. Ikindi kibazo cyari ubusumbane bwari bukabije mu by'ubukungu. Abanyakenya bahatiwe gukora imirimo yishyura intica ntikize. Nkaho ibyo bitari bihagije, banakwaga imisoro y'umurengera. Hari kandi ikibazo cyiheza muri politike. Abanyakenya cyangwa se n'abandi Banyafrika henshi ntabwo bigeraga bahagararirwa mu myanya ya politike cyangwa se ngo bagire uburenganzira ku kintu runaka. Ikindi kibazo cyari icyitsikamirwa ry'umuco gakondo. Abanyakenya, abayobozi babo gakondo ntibari bakemewe, ndetse n'imigenzo gakondo byose byari byarahagaritswe n'abazungu. Ikindi cyatumye aba Mau Mau bahaguruka ni ububyutse bw'abaharaniraga kwigenga kw'ibihugu. Hirya no hino ku isi, icyo gihe mu bihugu byinshi abantu barimo baharanira ko ubukoroni bwacika. Ikindi ni abasirikare b'Abanyafrika bari barimo batahuka bava mu ntambara ya kabiri y'isi. Aba Mau Mau bavuka, hari ibikorwa by'ingenzi byabaye muri Nairobi no muri Kenya hose. Mu 1950 nibwo uyu mutwe washinzwe, nk'uko twabivugagaho mu kanya. Habaye indahiro zibanga kubinjiraga muri uyu mutwe, by'umwihariko abo mu moko y'Abakikuyu, Embu ndetse na Meru. Ikindi gikorwa nuko aba Mau Mau bakivuka hatangiye kuba ibikorwa bya gisirikare. Nubwo aba Mau Mau bari bazwiho kurwana kinyeshyamba, Abongereza nabo bashyizeho ingamba zinyuranye zirimo no gufunga abo zikeka ko bakorana n'izo nyeshyamba. Abakikuyu barenga 80,000 barafunzwe bakekwaho gukorana na Mau Mau. Bafungiwe mu nkambi zitandukanye. Igikorwa cyiswe Operation Anvil mu 1954. Nairobi n'indi migi yo hagati aho icyo gihe yahuye n'ikibazo cy'umutekano muke, hashyirwaho ibihe bidasanzwe, ndetse byaherekejwe no gufunga abantu n'Abongereza babikoraga. Ibyo bikorwa ni nabyo byatumye mu mwaka wa 2013 guverinoma y'Ubwongereza isaba imbabazi ku mugaragaro kubera urugomo yakoze mu gihe cy'ubukoroni. Yishyuye miliyoni 20 z'amayero nk'impozamarira ku bantu 5,000 barokotse. Uyu munsi guhera rwagati mu mujyi wa Nairobi kugera ku mbibi z'igihugu hose, aba Mau Mau bizihizwa nk'intwari zaharaniye ubwigenge bwa Kenya. Abantu bari kuri uru rugamba bakarugwaho bagafatwa nk'intwari harimo nk'uwitwa Dedan Kimathi, umuyobozi w'inyeshyamba wari ukomeye cyane. Byemejwe ko yishwe n'Abongereza mu 1957. Undi ugarukwaho ni Jomo Kenyatta. Uyu nguyu yabaye perezida wa mbere wa Kenya yigenga. Yarafunzwe aba Mau Mau bakivuka. Yashinjwe ko yari umuyobozi wabo, nyuma arafungurwa aba na perezida wa mbere wa Kenya yigenga mu 1964. Undi wavuzwe mu bamamaye cyane ni General China wa Ruhiyu Itote. Yari umwe mu bayobozi b'urugamba bakuru ba Mau Mau. Yaje gufatwa nyuma ndetse atangira gukorana n'Abongereza. Iyi nkuru y'aba Mau Mau muri Kenya irazwi cyane. Abanditsi batandukanye bayanditseho, bayikoraho inkuru, abandi bayikoramo ibihangano bitandukanye. Hari nk'umukino witwa The Trial of Dedan Kimathi. Uyu iyo witegereje neza ubona warashakaga kugaragaza akarengane k'Abanyakenya bakorewe n'Abongereza. Umwanditsi w'ikirangiriro w'umunyakenya Ngugi wa Thiong'o uherutse no gupfa muri uyu mwaka wa 2025, ingingo zirebana n'aba Mau Mau yagiye azishyira mu bihangano bye byinshi. I Nairobi ibyo kurya biharibwa cyane ni nyama choma, ni inyama zokeje, ubugari twita kawunga, chapati, samosa ndetse n'ubwoko bw'imboga zizwi nka sukuma wiki. Ibinyobwa byabamaye muri Kenya ni byeri za Tusker, White Cap n'ibindi. Ni umujyi uzwiho kuba ku kigero cyo hejuru mu birebana no gukora ibyaha, ukabamo umutekano muke n'ubujura. Muri uyu mujyi bisaba kwitwararika cyane, ntugenda amajoro uri wenyine, by'umwihariko uri ahantu utamenyereye. Ikindi mu gihe cyose uri ku butaka bwa Nairobi, ugirwa inama yo kuterekana ko utwaye ibintu by'agaciro nka telefoni, imiringa, kamera n'ibindi. Uretse kugushikuza bene ibyo bintu, iyo utarebye neza banagukora mu mufuko cyane nk'ahantu hahurira abantu benshi, ntumenye uko byagenze. Niba uri mushya,
ugirwa inama yo kutagendagenda muri Nairobi. Mwakoze kutwumva.